Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Nyautrap Integrated Territorial Organization hadin baladep panpelong ya ke 6 Meghalaya Games 8,000 apusan haukala lingkot 8,000 apusan hanong ba Jowai kalawat jingtip lingbakaan Right to Information Act 8,000 san kamtam ha kabaydey ber kajing penbiang ya ka kabalong kawai na kajing don kam bakong san kani ka Meghalaya Games 8,000 apusan kabalane hadu Andrews ngi lenter ha kanong ba Jowai ha kabalay shimbenta kumbalay hajar tam kinong shimbenta na keleng ki district ka jila Meghalaya ha kajing ile kai ba per na do ki indoor hadu ki outdoor games bat kitay kilay hajar tam ngut kinong shimbenta lapensa eki ha ki babun ki jaka kum ka kyang government college ka Jowai Polytechnic campus ka government girls secondary school ka Waejer multipurpose sports complex bat sya kiwe ki benta jangkasor Jowai ha ka baydey bat kani nakalyang kaseng kala persyang ban bot dien halor ka jing penbiang ya ka sya kitay ki jakasa jong kinong ishim benta da ka RTI na ka office jong executive engineer PHE electrical division Jowai ha ka arpuway trik uyayong 8,000 apusan bat ya kani la jubab ha ka arpau trik ujimang 8,000 apusan bat lingba ka RTI lapen pau bala pelut hadu klur hinyo puway lak 10,000 lights pa anyo pau tingka tang na ka benta ka jingpen biang ya ka ha ki jaga sa ha ka baydey bat ka jing jubab ya ka RTI lalap ru shibun ki jing kali ba ka office u executive engineer PHE electrical division Jowai la ban jubab habakali hatu ki contractor kila submit ni AM ya ki utilization certificate ka jubab kalong omdon bat kani kala penlingo ya ka seng da ka badon AA shalendet na ka jing bamsap bashir khai hakani ka kam ba kumnu kat ka project ka bakot da ki klor omdon ya ki utilization certificate bat shu habapan ni ki cash memos ki voucher ban pen ya ki jing thiet ikitiar bapendan kam ha ka baydey ber ka jing pen biang ka jubab ka long omdon bat ru habapan ya ka copy jong ka completion report ne ka sirnot ban pen ba ka jing tray kala dep ru ka jubab ka long kumju omdon halor kani na kalyang ka seng kan sabot dien bat ai jing tho ashe ki bor ba halor balada ka seng kamyo ya ka jing shai ka bala ban pen hun ne jing shai ki ba shisha ngimban se ban letiet ya kajing khang ga ying bishar ni loka yukta ni na yang kaseng itu hadir ke sarkar jela lengba ka tanap sports and youth affairs kala ada penom ya ka 6 Meghalaya games ha nomba Jowai ha kala lakot argar pesan tausnem ni kemudian iklan nasional kolektif yang tersang berdukung ya kurukom teluk ya kapisang berkurukom jalti harba pentulun ya kenapa Meghalaya Games kepada sulam syen hauna kelal kan tausnem agan mbak Jowai ti hagaban itu kini iklan ni tersang batuan jemput lomba ki an wajib right to information act 8,000 san na ko office jom ko executive engineer electrical division Jowai ha ka ba yodi panwajib halor kuno hadu karno kila pulut na banta ban pendian ya ko upa di haji jakasa jom kini ki ram di sama ki nang sebentar haki games berper dari Meghalaya Games na ki district berper dari Meghalaya Meghalaya how arko trip trip April 2000 nila file ko wait RTI have office jong executive engineer electrical division Jowai PHE but haka arko trip benami arja bosan ka office jong executive engineer kalau jubab ni ke RTI to haka ni RTI ni layo jubab ba kejung dulu nak bangka ban penjang ya ko haji jakasa ba per jong kitiki ramliki namu sementa haka Meghalaya Games hapo besar Jowai kalau buat sedu ka ar kurun ni pewilan 10,000 lights pak ni tengkar tang dan benta ban pendiam ya ko hak jakasa jong ki namu sementa haka Meghalaya Games 8,000 Jowai
tu bat begitu itu besar keba penlengah bat kebetulan subasi susu yang itu besar dalam bah habang persian dan pilih jempili nak office yang itu dengan pilih sekali ujian jual hak bayar jadi bat summit yang penting yang kita utilization certificate nak kalian office yang engineer kalau sebab ini pesan dah pamukan ka utilization certificate kabaan habang persiang bantan yaitu kas mulus dan ibu bocor ban persisya ban kejingkir yaitu tiar putar ban pendantang ban hagba pentri yaitu di projek penjegung Jakarta jonti sports person yang dipinang sementara hagba Canadians kataru kejubab dalam amjan baca sekali itu jingkili jingkili dah hagba ini kata completion report lagi kata format dan persisya bakajintri kelat dan kalau kadang satu ya kan ini juga lagi baba tadi ke office yang urus kepentingan telah jubah pandang ini juga kita kalau pen hari ini dan sebaju ini bah hanya kita projek tahun apa ni kena games kata urus dengan ini bangsa bersertifikat ini pesan hanya bertentang minta ajudan sudah buat bahalor bat laga dawang laga kejing persyai di kalian kena PhD oleh sekali ruben kamu yang kebasyai kamu lakukan penuh ini memang saya menetik kepada kecintaan yang besar ini wasa kalau taruh memang saya bantu kemudian ini kerja mengerim yang kita jemput yang kita abad terbunuh yang kita lagi ada arti ni perulang sabro jalan tak nyoto kaskot ada sabro samlang tam sisu kejeputan kabun jom kini ki mengisi mata agar mereka lagi seargar pausan namun yang kita games lepelang hasil cuai hati resmi hubungan kelangkot agar pausan penjelasan menyangkut IT dunia kemudian ada banyak yang saya coba pekabat balak dan penghuni yaitu ya ini penjelasan pada penjuru yang cepat yang bersama yang telah kalian ibarat boleh namun ini secara dah kubur berkejeng kuliah yang bersokar NGO itu maka puas berkuar tak kuliah bermain berjeng sekir bapakah bahwa keangkut transparency and accountability apa pun ni dalam lembaga wajib API bang kijibat kita berbahasa dan kini yang saya kita di balapan turun tertib bagi pan jadi di kapan subah dan hari ini semua ni bang kini kejing kuliah kini kejing pemerintah sarkar kata transparency and accountability dalam tang hati si sentuh yang om hati kam tu kalau ini